tubifurize kumerwa neza, reka tubifurize amoro n'imigisha nshuti bavandimwe. Muryango mugari wa TV Duniani Kote tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe. By'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri gukorwa ku isi muri rusange, aho intambara ku butaka bwa Kongo ikomeje guhindura isura ndetse kandi ikomeje kugenda ikomera cyane. By'umwihariko ni intambara bigaragara yuko M23 yamaze gutanga icyitwa itangazo rikomeye cyane yuko isohotse mu mujyi wa Uvira. Twabonye n'imirongo miremire y'abasirikare ba M23 basohoka za Kavimvira berekeza za Kiriba hari imisozi yegere ku muhanda wa National 5 bazamuka yitwa za Sanje. Ariko mu makuru mpamo dukesha abasesenguzi mu bya politike, abasesenguzi mu bya gisirikare bakavuga yuko umutwe wa M23 udateze kuva muri Uvira. Ese ibi byose aba basesenguzi barabivuga bashingiye kuki? Byose turabigarukamo tuze kumenya uko situation ihagaze. Turagaruka ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi tumenye n'ikiguzi bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB bashobora kuba batanga mu rwego kugira ngo bisubize Uvira. Mbibutsa yuko igihugu cy'u Burundi aka kanya ibyacyo nabyo ngo ari ibibazo byinshi ndetse kandi ari ibibazo bikomeye. Uwitwa General Prime Niyongabo ukomeje gutungwa agatoki ku ruhande rw'uko ashobora kuba ari umugambanyi, bikanavuga yuko inshingano ze mu gihugu cy'u Burundi aka kanya azihagazemo n'ishusho fatizo ariko atari we uyoboye igisirikare cy'u Burundi FDNB. Ese ayo makuru niyo tuba tugomba kuzana ukuri gushingiye ku kuri mugatandukana n'ibinyoma biba bikomeje kugenda bicaracara ku ma rezo sosiyo atandukanye abakomeje kugenda atangaza inkuru cyane cyane zishingiye ku mutekano, politike ndetse kandi na diplomasi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi turanyarukira mu misozi y'Irumonge, ahitwa Imakamba, ahitwa za Nyarubuye mu mujyi wa Bujumbura, Cibitoke yose, Gitega yose abasirikare bari kuharundwa. Ni nyuma yuko uruhande rwa guverinoma y'ishyaka rya CNDD-FDD bari gutekereza ndetse kandi bari gukeka yuko umutwe wa M23 ufatanyije na Red Tabara ngo M23 ishobora kuba yakwinjira muri Uvira puruta mu Burundi iciye muri Uvira, nyuma yuko n'ubundi umutwe wa M23 utangaje yuko uvuye muri Uvira, ukanavuga yuko mu gihe uvuye muri Uvira ariko ingabo za Kinshasa zitagomba kugenzura. Ibi rero ni ibibazo bikomeje kugenda byiyongera, ni ibibazo bikomeje kugenda bikomera cyane. Nibyo rero turabihuza nuko bari kuvuga yuko nubwo Red Tabara yasohoye itangazo igaragaza yuko yitandukanyije na M23 ngariko ibi naho bihuriye n'ukuri kwa nyako. Amunika ibi byose baba mugomba kubimenya kuko nibikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, bikomeje kugenda bihindura isura ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uza haza undi. Tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ibice biri hafi n'igihugu cy'u Rwanda, nubwo mu cyumweru gishize habayeho icyitwa kuganira hagati y'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ku makimbirane amaze igihe atutumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, ariko biravugwa kandi biremezwa bishingiye ku bimenyetso mpamo bikomeje kugenda bigaragara yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyo gikomeje gukaza imbaraga zose zishoboka kugira ngo kibe cyagaba bitero ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi ibice by'igihugu cy'u Rwanda byinshi bitandukanye, ariko ku buhanga bw'ibyuma bari hehera baturebere kamera niba ziri gufata neza cyangwa se baturebere naho iminota igeze, bikavuga yuko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda nabo bari kwitegura ku rwego rudasanzwe ngo ibitero bashobora kuba bagabwaho n'igihugu cy'u Burundi. Ese aya makimbirane koko yaba ari guterwa nuko Uvira yafashwe n'umutwe wa M23 cyangwa se hari ikindi kiyihishe inyuma? Byose turabyinjiramo tumenye uko situation ihagaze. Turagaruka ku ruhande rwa Tanzania,
ikomeje kwikoma ngo abaturage b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kuyinjiramo mu buryo butemewe. Hari igihe nigeze kubabwira yuko hari abaturage bagera kuri 717 batanzwe na guverinoma y'igihugu cya Tanzania igaragaza yuko itishimiye yuko abaturage b'abarundi bakomeje kwinjira mu gihugu cyayo mu buryo butemewe cyangwa se ngo bakomeje guteza ikibazo gikomeye ku butaka bw'igihugu cya Tanzania. Ibi turabihuza n'ibiri kuvuga yuko Tanzania bitewe nuko ibice bigizwe n'umupaka uhuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi byafunzwe cyane cyane mu mujyi wa Uvira, abaturage mu gihugu cy'u Burundi batakijyayo, bikavuga yuko igihugu cya Tanzania gishobora gufunga inkengero zigihuza n'igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kwirinda akavuyo gashobora kugaragara muri Tanzania. Amuneke ntabwo byoroshye. Tugarutse nyuma gatoya mu makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko teritwari ya Masisi hari ibice byabereyemo imirwano. Ibyo bice turabigarukamo tuze kumenya ese ni ibihe. Turaza kugaruka muri Warikare icyitwa FDLR yazuye umugara. Ese kubera iki FDLR yazuye umugara? Biravuga yuko yabonye n'imisada y'ibikoresho ndetse n'abasirikare ahitwa za Rwanda muri teritwari ya Warikare. Rwose biravuga yuko rwose muri biriya bice bakomeje kugaragaramo ibibazo bikomeye. Tubibutsa yuko ibi bibaye nyuma yuko M23 hari ibice bivuga yuko bituyemo n'abaturage ngikomeje gukorana nabo mu rwego rwo gutanga amakuru y'iyi FDLR. Tukabibutsa yuko ariyo mpamvu ngo ibice bya Rwanda FDLR byavuzwe yuko ishobora kuba yarabitwitse ishinza abo baturage kwifatanya n'umutwe wa M23, ndetse kandi ibyo bice by'umwihariko muri Groupe ya Rwanda icyitwa FDLR ikavuga yuko ibi bice ari ibice bya FDLR. Turagaruka ahitwa Kamukahere muri Rubero, imirwano yabereye ngo ikaza no gusiga umutwe witwaje intwaro wa M23 wigaruriye aka gace ka Mukahere. Turagaruka nyamuneka ariko muranyumva neza. Turagaruka ahitwa ku muhanda Rubero Musenene uva Rubero werekeza Butembo, tumenye icyitwa abasirikare bagejejwe ahitwa mu misozi ya za Katero, abandi bagakitswa mu misozi ahitwa za Mushingiri hafi muhanda route nationale 5 uva ahitwa za Masereke werekeza ahitwa Ikatwa. Amuneka ibi byose turabihuza n'imisada y'abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, wa mutwe wa Blackwater w'abacancuro. Bivuga yuko abasirikare bagera kuri 700 b'abacancuro bashyikizwe muri Butembo ngo biteguye kwambura M23 imisozi ya Zarimbongo muri Rubero. Turabihuza ngo n'imikwabu ikomeje gukorwa na M23 muri Rushuru, muri Goma ahitwa za Rusayo na Rutoke, nyuma yuko uyu mutwe ukomeje kwikanga ibitero ushobora kuba wagabwaho n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC gifatanyije n'izinasi z'abazarendo n'aba FDLR ngo bakigaragaramo no mujyi wa Goma, cyane cyane abamotari, cyane cyane aba bashoferi bagaragara nk'abaje kwishakira amaramuko ngo ariko bafite n'ibikorwa byo gutata M23. Twihuse cyane rero ndagira ngo dutangire mu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko umujyi wa Uvira bitangajwe yuko wigaruriwe n'umutwe wa M23, ibi byababaje guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Nyirango mwabyumvishe yuko guverinoma y'igihugu cy'u Burundi yo yanatangaje yuko umujyi wa Uvira kwigarurira ku ruhande rwa AFC M23 byaturutse ku mbaraga zidasanzwe ngo za Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo nyuma yuko hasinyiwe amasezerano i Washington hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarundi bahari. Biravugwa yuko ngo witwa Donald Trump yatanze amasaha 72 yuko ingabo zose zoherejwe ku butaka bwa Kongo zicunze umujyi wa Uvira zigomba kuba zahavuye
ngo M23 igahita yigarura Uvira. Ibi byatangajwe n'uwitwa General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Aka kanya nawe utorohewe rwose ngo ukomeje kujyana amakimbirane akomeye cyane n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ngira ngo mwigize no kumva amakuru navuga yuko ashobora kuba ari n'ibihuha yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, avuga yuko ngo uyu Prime Niyongabo ngajya yobya ibiryo basapurayinga ku basirikare ba FDN bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo cyangwa imodoka akazikoresha mu nyungu ze zihariye, imodoka zisapurayinga ibiryo ku basirikare b'Abarundi. Nyamuneka rero ubu Uvira rero nubwo M23 yavuye muri ya misozi ya za Kavimvira, ngira ngo mwabonye imodoka nyinshi zitonze imirongo ziva za Kavimvira izindi ziva za Kawezi, biravuga yuko nta basirikare ba FARDC cyangwa FDNB bemerewe kuhinjira. Benshi rero baribaza bati rero bamuniswe n'izikaharinda cyangwa se harakomorerwa ingabo za East African Community zize ziharinde cyangwa se harafatwa ikindi cyemezo. Ibi rero nubwo bikomeje gukorwa, M23 iryamye ahitwa za Ruburure, iryamye ahitwa za Ruvungi, iryamye ahitwa za Kabumenge. Mbibutsa yuko ibi bice bigize inkengero z'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza ikibazo, aho igihugu cy'u Burundi cyo kivuga yuko ngo ibyo M23 yatangaje naho bihuriye n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragara, kandi koko biranagaragara. Kuko M23 nivuga ko yavuye Uvira ahitwa Shenge, ahitwa Munanira, ahitwa Kitaranagomba, bikavuga yuko M23 kubyinjiramo aka kanya Munanira yanabaye Tombe, imihanda n'ubundi va Uvira yerekeza Minembwe M23 irimo, bya bice Abarundi bari barimo. Biragaragara yuko M23 nubwo yatangaje itangazo cyangwa yagaragaje Amerika yuko yemeye icyemezo cyayo, ariko bitandukanye cyane n'ibiri kugaragara mu makuru mamo akomeje kugaragara, ndetse kandi buri muntu wese ni mu myakabakaba ayo makuru ikayabona. Nyamuneka mumbabare gato, n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yakabakaba ayo makuru akayabona cyangwa akayumva. Nyamuneka ibi ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Abasenga musengera iki gihugu cy'u Burundi, kuko ibyacyo bikomeje kuba agaterera nzamba kanyina wa nzamba. Kuko biravugwa ko igihugu cy'u Burundi kititaye ku itegeko rya Amerika, kititaye ku itegeko ry'Ubufaransa cyangwa Ubwongereza, gishobora kuzagaba igitero cyo kwisubiza Uvira mu buryo butunguranye. Bikavuga yuko iki gihugu gishobora kuba gishyigikiwe n'Uburusiya. Ibintu ntabwo byoroshye. Intambara muri Uvira dushobora kongera kuba twayibona, ndetse kandi bikavuga yuko ari intambara ishobora kuba iri gutegurwa n'igihugu cy'u Burundi mu buryo butandukanye n'ubwo twebwe twatekerezaga. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi amakuru nkomeje gukurayo nuko imyiteguro y'intambara ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda yo ngo Abarundi bo muri briefing abasirikare b'aba generali n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari guhereza abasirikare b'Abarundi, bari kubabwira ati igihugu cy'u Rwanda tugomba kukigabaho ibitero. Ese ibintu biraza guhira igihugu cy'u Burundi? Byose rero tubiteza amaso tukaza kureba uko situation iri buze kubihagaze. Mu gihe mu cyumweru gishije intumwa z'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko zihagarariye inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi zawe n'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kureba uburyo ki bacubye amakimbirane ari hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo byoroshye, ariko nanone abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bakomeje kuvuga yuko babajwe ndetse kandi bahangayikishijwe bikomeye no kuba umujyi wa Uvira aka kanya ari agace kari muri risk. Abarundi batemerewe kujyamo, abakongore, abaturage ba Kongo batemerewe kuva muri Kongo berekeza mu Burundi, kuko igihugu cy'u Burundi kirakemanga kivuga kiti babana ari na muri M23. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Yababwira ni ibintu byakomeje kugenda bigaragara, ni ibintu byakomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Nk'ubu rero hari iyindi mirwano bivuga yuko yabiriye ahitwa za Kabiromba muri Minembwe, imirwano yasakiranyije M23 bikaza no kurangira M23 itabashije kwambura FARDC n'Abarundi ako gace ka Kabiromba. Nk'uko amakuru ari guturuka muri Minembwe akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uza haza undi. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha, mujye mwibuka kwikora subscribe, like, share, comment, bigenda neza no bitagenda neza.
maze ubundi amakuru adasanzwe ugezweho hano kuri TV Dunia Nikote, aho turajwe inshinga no kubagezaho byinshi cyane byimbitse kandi byeruye, cyane cyane ku ntambara ikomeje gusakiranya M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Murakoze cyane nshuti z'akadasohoka, muryango mugari, bakunzi ba TV Dunia Nikote.